Najdragi moji, evo dnešno izdanje na našето zajedničko budenje imam prekrasna možnost da vi predstavam jedan drag gostin koji što ni doaѓa od Hrvatska i koji što je instruktor za rekonekcija. Što je rekonekcija, keď doznajeme od неговото гостување денеска, а и вие имавте напати да слушнете гости на таа тема, но бидејќи тоа беше некое време малку подамна, пред неколку години, можеби некои од вас се сеќаваат, се разбират тие кои што активно работат на себе и се на духовниот пат, но има и такви кои што понекогаш забораваат или пак од една во друга метода, техника, како сакате да кажете, го подзаборавиле тој термин, а пак за некои тоа е нешто сосема ново, невообичаено, представува предизвик, представува нешто непознато. Сега за да откриеме што всушност е реконекцијата или реконективното исцелување, на мое големо задоволство ќе ви го представам нашиот денешен гостин, кој што реков ни доаѓа од Хрватска и велам добре дојде на Свемир Ковач. Свемире, добро ни дојде во моето будење, тоест нашето заедничко будење, бидејќи ова е омилена емисија во Македонија на патот на духовност. Hvala ti, Julija, što si me pozvala i lijepi pozdrav svim našim gledateljima. Свемир, сега се радувам што си тука, заради тоа што малку подамна со оглед на сите околности кои што се случува, нели, овие последниве години, немавме прилика да се дружиме многу со гости од страна, затоа што бевме ограничени и еве сега како ни се отворија можностите, Бог ми праќа на вистина вистински луѓе кои што би сакала да ги представам на нашиот аудиториум, затоа што ти си еден човек кој што јас поодамна го следам. Јас следам твојата страна, следам што се случува и покрај тоа што секако дека не можам активно да учествувам, затоа што има многу луѓе кои што ги следам од проста причина што би сакала да бидат, нели, мои гости. И еве сега ни се наклони универзумот, Бог, како сакаш кажи, или реконективната енергија, нели, направивме реконекција во универзумот да се посложат коцкичките и Свемир да биде гостин. Како прво би сакала за нашите гледачи да каже што всушност значи реконекцијата? Pa rekonekcija je u biti metoda energetskog iscjeljivanja. Ona je nastala kroz doktora Erika Perla nekih prije 30 godina, znači krajem prošlog stoljeća. To naglašavam upravo zato što naša svijest se mijenja i dolaze nove informacije i dolaze nove spoznaje i mislim da se jako ubrzava upravo ta naša promjena svijesti naše planete, vibracije naše planete, a tako i nas ljudi i cjelokupnog čovječanstva. I rekonekcija je došla kao rezultat upravo tih novih informacija i novih svijesti, zato što to je metoda energetskog iscjeljivanja. Međutim, ona na neki način transcendira potrebu za nekom procedurom, potrebu da se štitimo od negativne energije i prisjeća nas da mi imamo tu neraskidivu vezu sa tim poljem energije, svjetlosti i informacije i da na vrlo jednostavan način možemo pristupiti tom polju, tim iscijeljujućim frekvencijama i da možemo pomoći sebi i drugima. To je ukratko rekonekcija. Токму така. Јас би сакала исто така за нашите гледачи кои што еве за прв пат ќе те запознаат, да кажеме кој е Свемир Ковач, која беше твојата професија и како се одлучи да бидеш инструктор по реконективно исцелување, заради тоа што обично, нели, сите ние поминуваме низ некои собствени искуства кои што ќе не натераат да чепкаме негде подалеку за да дојдеме до некое собствено себе исцелување кој што сега е термин кој што и тоа како е актуелен и се спомнува насекаде, порано не беше така случај, но сега некако сите сакаат да откријат што значи тоа и дали воопшто е можност човек да се само исцели. Prvo ću reći da ja mislim da naše tijelo ima apsolutnu sposobnost iscjeljivanja. I mislim da je najveća prepreka tu upravo
naše misli i naše emocije koje, ja bih rekao, ne daju dovoljno pauze našem tijelu da se ono samo iscjeljuje, jer naše tijelo je jedan savršeni božanski dizajn i ja sam duboko uvjeren da se može samo iscijeliti. Međutim, mi živimo tu gdje živimo. Živimo u ovom fizičkom svijetu koji je determiniran tim polaritetima dobrog i lošeg i došli smo tu po ta iskustva i ta iskustva nas na neki način i determiniraju i zato je nekad izazov da se u potpunosti iscijelimo. Ali da se vratim na tvoje pitanje. Dakle, ja sam se s rekonekcijom susreo prije nekih, ne znam, 13-14 godina, ne znam koliko je više godina prošlo. I baš sam se susreo u onom trenutku kad sam imao malo izazove u životu. Naime, ja sam po zanimanju diplomirani ekonomista i diplomirani pravnik. I radio sam jedno 15 godina u biznisu. I kako je vrijeme prolazilo, ja sam stvarno kad sam studirao mislio da je to nešto što mene interesira i interesiralo me u tom trenutku. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, sve sam nekako više gubio interes za to i nije mi to nešto više bilo interesantno. A u nekom trenutku se dogodilo i to da je taj nekakav pritisak na posao postao takav da je to već meni počelo stvarati probleme na raznim nivoima. I kako ja volim reći da ono što mi tražimo, to traži nas, tako se meni nekako dogodilo da upravo u trenutku kad sam si odlučio dati pauzu, dao otkaz na poslu, da vidim što ću ja sa svojim životom, jer u tom trenutku sam mislio da su te financije jedina stvar koju ja znam raditi, kako mogu privređivati za svoj život. U tom trenutku se meni dogodilo da sam saznao za rekonekciju. Iako sam već prije nego što sam saznao za rekonekciju spoznao tu povezanost s tim nevidljivim poljem, imao sam već iskustva da sam se osjećao na neki način povezan, ali nisam znao što bi s tim radio. I onda je došla rekonekcija na vrlo nevjerojatan način. Prijateljica mi je jedna spomenula rekonekciju. Ja sam otišao na svoj mobitel da vidim ima li kakav članak ili nešto da malo pročitam o tome. Našao sam jedan intervju od doktora Erika Perla, išao sam ga poslušati i počeo sam slušati taj intervju i tolika snažna energija me je obuzela da se sjećam, bio je ljetni dan, ja sam cijelo popodne slušao jedan te isti intervju, uopće ne slušajući što doktor Erik Perl govori, nego naprosto uživajući u tom flowu. I to me je naprosto, jako me je to privuklo. To je upravo bilo vrijeme kad sam bio na pauzi, dao sam si otkaz, imao sam puno vremena za sebe i potražio sam gdje je prvi seminar, otišao sam na prvi seminar, vratio sam se kući i sad sam bio da li je to nešto od čega se može živjeti, da li se može to raditi. Ali da skratim priču, ono što je interesantno i stvarno sam bio vođen da se s tim počnem baviti, zato što ja sam počeo raditi svoju praksu, imao bi gdje tu i tamo kojeg klijenta, ali nije mi palo na pamet da bi ja jednog dana bio instruktor i da bi učio druge ljude to. Međutim, kad sam došao na sljedeći seminar, ima nekoliko nivoa seminara da se nauči kako se radi rekonekcija. Na tom jednom seminaru prišao mi je jedan od pomoćnika učitelja i rekao mi je: tebi ovo stvarno jako dobro ide, razmisli da postaneš mentor. I ta je nekako informacija ostala u mojoj glavi i nekako se posložilo da sam ja u nekom periodu vrlo kratkom živio u Madridu i upravo je u Barceloni bio otvoren taj program za mentora. Nekako bilo mi je blizu, pošao sam na taj program
i tako, išao je korak po korak. Ubrzo sam postao dio tima učitelja doktora Erika Prla i radio sam na bezbroj seminara po cijeloj Evropi. Браво! И еве сега си во Македонија. Значи едно големо искуство. Семир, колку години од прилика работиш како инструктор за реконекција? Pa 2019. sam postao instruktor. 2019? Da. Dakle, do 2019. sam radio kao član tima doktora Erika Prla na njegovim seminarima, ali nekako se dogodilo da je i doktor Erik Prl odlučio da nekolicini nas daje povjerenje da možemo prenositi to znanje kroz seminare i to se dogodilo 2019. i od onda radim seminare uglavnom na području Balkana. Така. Сега, кога зборуваме вака, кога те слушаат, нели, нашите гледачи, некои имаат резерва, да речеме, кон она која ќе кажеш дека си оставил толку добра работа, која што ти ношела добри финанси и одеднаш ја напушта затоа што веќе тоа се пука, нели, како балон кој е препон. Би сакала, бидејќи се наоѓаме во едно време кое што брзо, значи, со едно брзо темпо се менува и нормално дека таа веќе енергија која што е на одумирање, на одење од планетава Земја, значи буквално све се реконструира. Некои луѓе се сензитивни и ја чувствуваат и навистина сакат да направат промени во сопствениот живот, но едноставно не се осудуваат заради токму од таа причина што мислат дека се сигурни во она зона на комфорт, да речам, каде што имаат некакви загарантирани примања или добри примања. И сега се друго им изгледа како нели илузија, како недофатливо, а буквално се исцрпуваат и енергетски, чувствуваат и промени на своето физичко тело, значи што повеќе имаат разни, да речам, диагнози, но не се осудуваат да направат некаква промена во сопствениот живот. Pa mislim da cijela naša kultura nas uči i programira da kontroliramo svoj život na neki način. Nađi dobar posao i tako dalje i tako dalje i mi se tu tako onda i odnosimo prema samima sebi. Naprosto, mislim da je suština skroz drugačija. Mislim da je stvar toga da imamo bezgraničan potencijal i samo si trebamo dopustiti. Trebamo upravo iskoračiti u to nepoznato. To danas ima jako puno učitelja i jedan od najdražih meni je dr. Joe Dispenza koji upravo o tome jako priča. Ono što će nas ispuniti i što će nas zadovoljiti, to je u onom nepoznatom. I trebamo si dopustiti da taj naš strah i tu svoju zonu komfora malo odmaknemo i samo da iskoračimo. To ne znači da netko mora iskoračiti u potpunosti u nepoznato. Tu se može napraviti i kako bi rekao, ima i između, ne mora netko posao dati otkaz da bi iskoračio u nepoznato. Meni se to tako dogodilo, ali ne mora to biti toliko drastično. Naprosto mislim da je jako važno da budemo spremni na novo i da eksperimentiramo i da imamo vjeru u sebe da ako krenemo u tom nepoznatom smjeru, da nam se ništa loše neće dogoditi. Би сакала исто така да нашите гледачи да дознаат, бидејќи сите на некој начин чувствуваат страв. За стравот многу зборував во моите емисии, но би сакала исто така од тебе, како еден човек кој што има искуство како со групи, така и индивидуално, како да го препознаат стравот во себе и да го надминат тој страв, во смисла, можеби не можат да се отргнат, нели, преку ноќ, затоа што ни стравот не доаѓа преку ноќ, но едноставно тие состојби на анксиозност, на депресивност, на страв, кои што ги прават толку несигурни во животот, а кои што можеби се зголемија со
текот на настаните на овие изминати последни години. Како да го препознаат тоа во себе и да сватат дека всушност тоа е еден ограничувачки фактор и да направат искорак, како што би рекол ти, во она непознато? Pa ja mislim da za početak naši gledatelji moraju znati da su oni savršeni ovakvi kakvi jesmo. I ti si savršena i ja i apsolutno svi mi smo savršeni takvi kakvi jesmo, a imamo jako izražen taj program da mislimo da nismo. I imamo ono unutarnji dijalog sami sa sobom gdje stalno vidimo, prosuđujemo sami sebe. I kroz procjenjivanje, kroz to kako se prosuđujemo, tako naprosto si ne dopustimo da ona naša prava suština stvarno zaživi u nama i u našem životu. Ja mislim da je to ono što je bazično. Moje iskustvo i u radu s ljudima je to da promjena dolazi kad osjetimo ljubav prema sebi. Dakle, ja čak ne bi tražio sad taj strah i ne bi ga išao analizirati. Moj bi put išao u smjeru suprotnom, a to je da si dopustimo da osjetimo ljubav prema sebi, jer ona je toliko iscjeljujuća da će se strah sam polako početi transformirati. Tako je. To je samo ono nedostatak dovoljne ljubavi, ja bih rekao. To možemo napraviti na različite načine. Mislim, ja dobivam dosta komentara ljudi koji me prate na YouTube-u kad slušaju te neke meditacije koje su obične vođene meditacije gdje im se naprosto usmjerava pozornost na naše srce. Mi smo odjedanput dolazi do nekakvog iskustva, nekakvog osjećaja u kojemu se ti osjećaš drugačije. I onda ponoviš to iskustvo nekoliko puta i odjedanput samo primijetiš da je došlo do neke promjene unutar tebe. Iako nisi analizirao otkud je taj strah, gdje je on nastao, što ne znači da nekad nema potrebe ići tim smjerom i proučavati svoj strah. Ali mislim da je bazično i ono što nam svima treba je to da osvijestimo da smo mi božanska bića, da imamo pravo da volimo sebe, da imamo pravo da imamo blagostanje na apsolutno svim nivoima našeg života i da si to stvarno prihvatimo. Sad možda nekome zvuči ovo banalno, ali mi stvarno imamo jako puno podsvjesnih uvjerenja kojima si to ne dopuštamo. Токму така. Затоа, може би за некој кога ќе спомнеш дека треба да се прихвати, да се сака себе си, повеќето луѓе всушност мислат дека се сакат себе си и дека се прифатиле со оглед на тоа што едноставно се гледаат себе си кроз призма на собственото его, па мислат дека тоа е љубов кон себе си. Како еден човек да знае колку и како се прифатил себе си? Ja mislim da je... Тоа е некој клик што ќе му каже, што ќе му даде знак од твоето искуство, велам, затоа што дека се споделуваат искуство. Moje iskustvo je naprosto, ja preporučam meditaciju ili neki drugi takav pristup. Zašto? Moje iskustvo je to da kad doživiš to stvarno spajanje sa onim stvarnim sobom, a ja sam imao par puta takvo iskustvo, ono te promijeni. Ja sam imao iskustvo, to je kad ti se otvori, na primjer, treće oko, to je jedno iskustvo. Imao sam jedno iskustvo, evo možda da ispričam jedno iskustvo, možda će to biti najlakše. I jako je interesantno, to iskustvo se dogodilo upravo u trenutku kad sam imao jedan malo veći izazov u životu. Imao sam situaciju gdje sam morao donijeti jednu odluku koju mi je bilo teško donijeti.
ali sam bio svjestan da za moje dobro da ju trebam donijeti. I taj dan, toliko mi je bilo teško, ali sam donio odluku da sam samo htio da taj dan, da ga preživim. I u tom pokušaju da ga preživim sam odlučio ići u svjesno disanje. I radio sam svjesno disanje i u jednom trenutku mi se dogodilo nešto fenomenalno. Dogodilo mi se da mi se otvorila krunska čakra i da ogromna količina energije ušla u moje tijelo. Moje tijelo se protreslo kao da je potres. Zatim je krenule su suze. Suze su uvijek otpuštanje onog što je čekalo da se otpusti. I nakon toga se otvorilo treće oko. I u mojim svijesti ja sam počeo biti, bilo mi je svjesno, bio sam puno svjesniji nego što sam svjesni, nego u svakodnevnom trenutku, u svakodnevnom životu. Počeo sam dobivati telepatske informacije da se dešava neko iscjeljivanje unutar mene i u jednom trenutku samo mi je telepatski došla informacija koja mi je rekla sad si u onome što zovemo nulta točka, odnosno točka gdje se manifestira samo misli. I sad izgovori ono što želiš. U tom trenutku ja sam imao samo 2 rečenice da izgovorim. Ja sam ljubav i druga je možda malo preintimna pa neću s vama podijeliti, ali kad dođeš u to stanje svijesti, ne pada ti na pamet ja želim novi auto ili nešto takvo, naprosto, ali sad sam ja ispričao svoje iskustvo. Zato što hoću reći da kad si dopustimo da odemo u nešto skroz nepoznato, ovo je meni bilo jako nepoznato, ja nisam očekivao to iskustvo, ono te promijeni iz temelja. Teško mi je to riječima objasniti kako, ali te stvarno promijeni. Толкова така е. Сега, Свемир, ова беше прекрасно што ни го кажа, дали тоа е всушност состојбата во која што влегува човек кога реконективно се исцелува. Ајде да пообјасниме тоа дека всушност секој од нас ја има таа способност да влезе во таа состојба и да направи промена во себе или да исцели може би не се комплетно нешто што е во тој момент спремен, значи што е подготвен, затоа што ние нашето себе исцелување не можеме некогаш оди, нели ќе биде она вау, но некогаш оди степ бај степ. Да ја пообјасниме реконекцијата како таква, да ја објасниме што всушност е таа енергија која што не води кон тоа чувство да спознаеме или да се видиме себе си како чиста љубов во која што и нема многу прашања и нема многу реченици, освен тоа многу убаво кажа дека јас сум љубов или дека сум во љубов, дека се е љубов, дека сум едно, има тука многу. Тоа се всушност божествени пораки за кои што не е битно материјално ние да бидеме, не знам, да имаме коли, да имаме станови, да имаме волку плата, но кога ќе дојдеме во таа состојба, се случува чудо што потоа изобилието, отварањето на и на материјалното доаѓа просто како нешто што се подразбира. Pa za početak bi samo rekao da je jako bitno da znademo da isciljivanje nije, rekonektivno isciljivanje nije liječenje nekih naših simptoma, odnosno nekakvih naših bolesti. Iscijeljivanje je povratak u stanje cjelovitosti. E sad, što to znači? To znači da kad se rodimo mi smo cjeloviti jer smo svoji, a onda se počnemo prilagođavati svojoj sredini i gubimo dijelove sebe. Pa onda kroz život se prilagođavamo šefu, pa nekom drugom, pa možda partneru i stalno mi gubimo dijelove sebe i upravo je to. Kako gubimo dijelove sebe, tako postajemo necjeloviti i to je ona baza iz kojeg ćemo jednog dana imati aneksioznost, imat ćemo strah, imat ćemo osjećaj manje vrijednosti, a nekad i fizičku se i razbolimo na fizičkom nivou.
Rekonektivno iscjeljivanje nam pomaže da se mi vratimo sebi. I kad se mi vratimo sebi, onda sve to što smo preuzeli, što nismo stvarno mi, to polako otpada. Eto, sad ide ritmom kojim smo mi spremni. Nije rekonektivno iscjeljivanje, nije nikakav čarobni štapić koji će u sekundi nas prosvijetliti. Obično, izvini što može bi kad ti upadnem, mnogo od ľudia, to barem znam ja s primjeri koji što mene mi se javuvali, me prašuvali, znajeki deka imam dosta poznavanja vo tije oblasti, imam mnogo ľudje na koji što možem da im se obratam. Koga me prašuvali za rekonektivno to isceluvanje, znači bukvalno smetale deka ako imate nekoja bolest, so toa ke može ta bolest da se odstrani, da se, zato sakam tije demagogiji, da rečeme da gi kaj ľuѓето ta svesnost deka ako se podložat na nešto takvo ke bidat здрави, ќе го уствари, ќе оздрават, одеднаш ќе го решат своето физичко здравје, кое што не можеле на некој начин да го решат применувајќи разни медицински методи, нели? Upravo tako, zato što, mislim, danas stvarno već znademo, dakle, bolest nije nastala sama od sebe i ono kad imamo, ne znam, sad karikiram, kad nas boli i lakat, to ne mora imati nikakve veze s tim našim laktom, to može biti nekakva, postoji onaj korijen bolesti. I u biti kod rekonektivnog iscjeljivanja mi se povezujemo s inteligencijom koja zna apsolutno sve o nama, odnosno i mi smo dio te inteligencije. Kad kažem inteligencija, mogu isto tako upotrijebiti riječ Bog, dakle nema razlike. I ta inteligencija zna sve o nama i zna koji je korijen problema i moje je nekako iskustvo da rekonektivno iscjeljivanje kreće od korijena i onda kad se riječ, a to je vrlo često nekakvo negativno uvjerenje o samom sebi i onda kad se tu dogodi do promjene, naše fizičko tijelo će izgubilo je onaj razlog zašto je došlo do fizičke bolesti i samo će se regenerirati, odnosno iscijeliti. To je idealan put ka iscijeljenju, to znači da se onda to iscijeljenje, da se ta bolest vjerojatno neće ni vratiti jer više nema njenog uzroka, ali za to trebamo imati, trebamo biti svjesni da kad se odlučimo proći kroz rekonektivno iscjeljivanje, to nije nešto gdje smo došli, gdje će neko drugi raditi nešto za nas. Ja kao praktičar sam samo katalista, ili ja volim reći da otvaram vrata. Да, сега кога бевме на работилницата, ти рече буквално сватете ме, видете ме као вратар. Да. Како да се зезавме малку. Да, искеригирам, но тоа е симпатично заради тоа што знаеш како многу од инструкторите за разни овие духовни техники или методи да ги наречем за себе исцелување, буквално се поставуваат многу авторитативно во тој смисол дека се зависи од нив, некако не сакат да го одбегнуваат тој момент на тоа да го освестат човекот колку клиентот да речеме колку се зависи од самиот него, но многу е важно да имаш вистинско водство. Tako je. Dakle, samo da ukratko objasnim, dakle, rekonektivno iscjeljivanje je u biti samo iscjeljivanje s malom pomoći nekog ko će vam pomoći da se vi konektirate s tom inteligencijom, s tom božanskom iscjeljujućom energijom. I vaš zadatak je da budete prisutni u tom postupku, što znači nije ono ja sam došao, sad ću leći, ti odradi svoje i idem dalje. Tih pola sata koliko traje sesija, njena uloga je jednako važna kao i moja i kao uloga inteligencije. Svi smo jednako važni. Upravo to, sveto trojstvo gdje je svaki element jednako važan, a vaš zadatak osobe koja želi primiti iscjeljenje kroz rekonekciju je to da bude prisutna, samo da bude prisutna. Jer
glavni element da bi mi dobili iscjeljenje od te inteligencije je to da usmjerimo prema njoj pozornost. To je jedna benevolentna energija koja jedva čeka da mi usmjerimo pozornost prema njoj i da nam pošalje energiju svjetlosti i informaciju koja nam može pomoći i koja nas može vratiti u stanje optimalnog balansa. Толкова така. Свемир, би сакала исто така да, бидејќи многу е интересно твоето име, и јас малку се шалев нели на сметка на тебе додека беше твојата работилница овдека во Скопје, дека навистина еве името твое кажува све и мир, буквално свемир, свемирот ни дојде овдека кај нас, ни се симна. Како го доби твоето име, како се одлучи всушност да го промениш, бидејќи јас ја знам приказката, но еве нашите гледачи да слушнат. Pa to se dogodilo isto kroz jedno duboko iskustvo. Dakle, moje ime koje su mi roditelji dali je Mario i upravo kad sam završio seminar, prošao kroz ličnu rekonekciju, to je jedan postupak koji se radi samo jednom u životu, koji nas jače povezuje sa našim višim ja, recimo najjednostavnije. Meni je to sve pokrenulo neke procese u životu. Pokrenulo je spoznaju o nekim vrlo limitirajućim uvjerenjima koje sam imao sam sa sobom i tek je taj proces nekakvog iscjeljivanja krenuo i trajao je i ja sam u tom periodu imao potrebu svaki dan sebi raditi samo iscjeljivanje, jer vi kad naučite kako se konektirati sa tim frekvencijama, vi si sami možete, dakle, sami se možete s njima konektirati i u tom periodu u jednom od tih mojih samoiscjeljivanja se meni dogodilo jedno jako duboko iskustvo. Pojavio se Sai Baba kao energija, kao svijest u tom trenutku meni. Nisam ga ja vidio kao fizičkog, da se razumijemo, nego je to je kao do primanja nekakvih telepatskih informacija. Ti svjesni to je ta energija od Sai Baba? Da, ja sam bio svjestan da je to on, iako nisam bio njegov sljedbenik, da se razumijemo u to vrijeme, dakle nisam očekivao tako nešto da mi se ta njegova svijest pojavi, međutim on se pojavio u mojoj sesiji samoiscjeljivanja, imali smo jedan razgovor. Добро што го кажа овој момент, заради тоа што многумина, извини што те прекинав, памтија мислата, многумина мислат дека кога веќе ќе спомнеш некое име на некој човек кој што е бил во висока свесност, значи, дека треба да си негов следбеник или треба да си го учел тоа, па за да добиеш едноставно такви инструкции по високата свесност, такво водство за таа енергија. Но еве да кажеме дека не е така. Da, ja mislim da apsolutno svi uzvišli majstori su dio te energije s kojom mi radimo u rekonekciji i u drugim energetskim tehnikama, uvjeren sam, jer je to je ta svijest, to je ta čista svijest. Iz kojeg razloga se meni pojavio Sai Baba, a ne netko drugi, ja stvarno ne znam, nije mi rekao. Ali, dakle, mi smo imali jedan razgovor gdje smo pričali, gdje on meni objašnjavao kako život ne bi trebao ići sa ovim oscilacijama kad si super, kad si loše, nego kako bi trebao biti jedna harmonična ravan. I kroz taj razgovor je meni samo, ja sam to osjetio u srčanoj čakri, da je moje ime Svemir. Meni je to teško u biti objasniti riječima, jer je to naprosto bio osjećaj, informacija koja je bila toliko snažna da sam ja u roku 2-3 dana nakon tog iskustva otišao u matični ured i zatražio promjenu imena. A danas se pokazalo evo da mi to ime jako dobro paše uz ovo što radim. Токму така. А и презимето морам да кажам, некако... Да, презиме nisam imao potrebu mijenjati. Да, немаше, да. Ковач на да. се и на мир, баш некако убаво. Da. Da, jako je... Ubava poraka nosi. I vidiš, to je isto jako interesantno da u Hrvatskoj imamo stvarno jednu prekrasnu riječ za univerzum.
jer sve mir stvarno je ono što mi u suštini jesmo, a to je da smo mi jedan mir i sve što i mi jedno treba. savršenstvo i da je to sve. Dakle, Zato je što čovek od pozicija na mir može da kreira. Upravo tako. Samo od pozicije na mir. Ako sme vo sostojba na mir, toga sme i vo ljubov. I to je ono, oprosti što sam te sad prekinuo, ali to je ključ. Dakle, što se dešava na sesiji rekonektivnog iscjeljivanja? Mi odjedanput osjetimo taj mir. I kad osjetimo taj mir, znači da smo si dopustili da počnemo primati iz tog polja. Jer dok smo mi, dok ne dođemo u to stanje mira, teško je da primimo. Tokmo tako. Ne znam da li imаме уште многу за разговор, морам да погледнам малку во часовникот, да видам колку ни е времето, заради тоа што јас имам обичај да се заборавам, овие теми ми се интересни. Но еве би те прашала какви се твоите искуства од ова сега гостување овде во Скопје, од оваа работилница, од твоите индивидуални сесии, бидејќи еве да кажеме дека значи реконективното исцелување се работи еден на еден, и то така може во група. Ајде да видиме што тоа поточно значи, што подразбира. Pa ja se moram zahvaliti na velikom dobrodošlici koju sam tu ovdje u Skoplju doživio. Imali smo jednu prekrasnu radionicu rekonektivnog iscjeljivanja, a ja sam uz to i instruktor Stargate-a, to su meditacije koje nam isto tako pomažu da se vratimo sebi i da više zavolimo sebe. Bila je prekrasna radionica i ja sam tu naime došao tako što su me pozvali oni koji me prate na YouTube-u. Tako da je to bio baš onaj jedan lijepi susret da smo se sad onako upoznali i ovako lično. Jako mi je bilo ugodno i jako sam zadovoljan što smo napravili tu radionicu. Imali smo i dosta individualnih sesija i evo ja se nadam da ću uskoro doći ponovo, baš mi je bilo lijepo. Секако дека ќе дојдеш повторно. Ali moram ti reći isto imam potrebu baš reći, prvi put sam u Skoplju, nadam se da ću sljedeći put malo vidjeti neke druge dijelove Makedonije. Ništa nije slučajno. Prošli vikend sam bio u Beogradu i kad sam se vraćao avionom iz Beograda za Zagreb, iza mene su bila jedna žena i njen sin i ona je njemu čitala onaj newsletter koji ima u avionu i baš je bio članak o Makedoniji. Dvije su mi stvari, kako sam ja naprosto bio ispred njih, čuo sam sve što je ona čitala iz newslettera, dvije su mi stvari zapele za uho, a to je da je u Ohridu bilo 365 crkava i da je to jedno jako posebno mjesto. Imam potrebu, imam želju u principu tamo otići. A druga informacija koja je došla kroz te moje suputnike je bila to da je to u principu jedna specijalna zemlja, jer u članku je pisalo da se Makedonija spominje 14 puta, ako su dobro zbrojili, u Библии. Да. Најспомнуваната земја во Библијата е Македонија. Исто така, пред да го завршиме разговорот, морам да те прашам уште нешто што е многу интересно. Тоа е начинот, методот или тие разработени медитации во врска со подмладувањето. Многу од нашите гледачи би сакале секако да се подмладат, не само да изгледаат вака, ќе изгледаат физички подмладено, кога внатрешно тоа ќе се случи таа промена. Да кажеме за што се работи, па можеби многумина би сакале да те запратат и едноставно тие медитации да почнат да ги практикуваат, затоа што еве ти си